Di napalabas, naginom da Victor ken Dominic. Ini mabartekdan, saanan ang nagawidan ni Dominic tingiwat na. Nagluksaw ken nagsakit tinakam na kanitsyon na. Gapoy ti saan pa'y apanang sumbat ken kuana ti balasan. Namuan mat ni Chona dagiting bagbaga ni Dominic kat inungtan na ti baro. Idi pinasyar namanan ti balasang iti balayda. Nadlaw ni Victor ti kaslapan nakaboribor ni Dominic. Idi nagkita ken nagsarita damanen adwa. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela na pauluan. Iti baruan. Saan ka madanakan? Saan ko adang rantibagat? Anyang roti ramidem. Saan ko abay bayadan dagiti inyong taidi? Tagunggunana. Nya, nagloko kan pare. Di mo la kaasyanan ni nanay ka. Masapol nga dapagnakman na. Dapagnakman ti kasken kuana at mo sa abak-bakanan. Jonah, iha. Madi, ti epekto ti pananggungat mo idikan ni Dominic. Anya ti mading epekto na dahi dyan naramit ko kini Dominic, mami. Saan na kano na kaya tabayad ang dagiti ininumda ka ni Victor? Anya? Ha, talaga loko dahi dyan, Dominic, no kasta. Baluksaw ka no, iti panangipulong ni Iska ken ka kadagiti insasaw na idi. No kasta? Balsan na ni nanais ka? Babaan ti sana pa nagbayad iti inutang na nga arak? Wen, iha. Ken baran ka no, lusanton nga ulitan ni Iska ti agidanon kadagiti sasaw. Ha, talaga? Pudno, adayo anasaysaya at ugali ni Victor ng itidadya Dominic, mami. Victor! Nimat na nais ka dahi dyan naggapo ditoy. Anya timbaga na? May nagsingira. Adamat inutang mo iti tiyangge na? Ni Dominic ti akin utang iti ininom mi idi. Siyak ti nagsingiran na. Tapay asikat ti siningir na. Gaputa saan akayat ni Dominic abayadan, gapu iti kinatismo sa diya bakit? Anya? Naglukon? Uy na. Gapu ti panang bayad ko, ti sinukmon mi idi kini Dominic, bali siya akong tinagpala. Padasam to kit dia singir ni Dominic. Ibagam asikat ti siningir ni nanay ka kat binayadam. Barang no isublin to ni Dominic ti pinangbayad mo. Uy, padasag to ngay baga. Ngayam. Anya ka dito umay mo ibagata nakaumay ka? Binaunak ni tatang. Iso kumati umay ngam adan ang dagaskin ko anay jabalay. Anya ka no ti baga ni tata mo kanya? Saan ko nga mo? Ngam ko na nga adda ka no ibagana ken ka. Sige. Umayak to karon indi balayo inton aldaw. Wen Victor, makasangpat tumat nga tan ni tatang ijabalay inton aldaw. Anya? Ni Victor ti siningir ni nanay Iskay ti sinukbon da Dominic? Wen, tasaan ka numat akaya tabayadan ni Dominic? Oh, nagloko ni Dominic? Ni Victor lakit nga rodan tinapakilan na nagbayad? Ay, jakman amoy iti dayjay a Dominic. Nakalalay nga agibales no adda di na kayat itipada na a tao. Ha? Makita da dyan, Dominic, ha? Siyakman ti mang sermon kan ko na inton umay iji balay? Wan ngam noong tam, ang mga nodan tuman ng tawa pagibalsan na. Dayta ti jak kaya ti dayja tao. Naglaing nga gibalas? May ramraman pa dagiti tao nga inosente akas kini Victor? Wan nga rod, iso ti siningir ni Ina Iska. Ngam, sa bagay. Dua damat nga iminom iti dayjay a blowout kuma ni Dominic.
Sapay ako mata nakasangpete ni Tata Damian. Apo! Tata Damian! Umayak man! Agyaman nak, tanakaw may kamot lang, baro. Umunag ka. Agyaman ak, Tata. Agtugaw ka, baro. Agyaman ak man ng Tata. Nih. Apay akaslawan mo tibalasang niyo, Tata? Nagpakada kanyak kitay. Ngam, jakmot na saludsodan no sa dino ti papanan na. Yamok kit maranak ti yaay ko dito balayo, Tata. Ngam sa nabali, di mo't iso ti rantak. No di kit kahit ko lang maamuan, no anya ti bagayo kanyak, Tata. Kayat ko, tulungan nak to kumanga gisagana. Kadagiti ipagatang ti anak ko, iti panagkasangay na, baro. Anya? Uwin, Tata. Uwin. Partyan tayo jay ginatang ko anay iti bababoy. Ta agpakan tayo dito yung balay. Ay na, kasla makikita kunti na isang sangayan to a panagkasangay ni Kitsilda, Tata. Kaya't ko naidumduma ita, ti panakarambak iti panagkasangay ti anak ko. Iso agim matangak iti baboy, apartyan tayon to. Apo! Apo! Nembangal da mo, Jone. Dominic! Oh, apay akas naklaat ka nakakita niya. Gabuta. Sabagay, talaga matapad pa da anak ti yaay mo. Agpay so. Wen, isusumrek ka. Dito ito ang nagagsarita. Agyawan ak. Barang pakasakit ng tipusok ti bagana. Agtugaw ka, Dominic. Agyaman ak manan. Anya ti ko na mga ibagam kanya. May panggap itisan mo pa nagbayad iti utang mo kanina na iska. Anya? Uray ka di dayjay, makangagaking kay ti sao. Gapo, taada na iramraman iti saan mo apan ang bayad iti sinukmonyo idi nga ininomyo ka ni Victor. Sino? Ni Victor? Apay kumaan na iramraman. Dinto tas siyak nakin utang iti dayjay. Gapo, taiso ti siningir ni Nana Iska. Anyan? Wan Dominic, binayadan na ni Victor ti pinaalam ija nga ininomyo adwa. Nagloko na bakit? Apay ani Victor ti siningir na. Gapo taiso ti kadwa mo minom. Ison ti siningir na. Ket, gapo lang iti dayta. Kaluksaw nakmat ni Victor. Tinasaya at Dominic, ang sarita kay to ka ni Victor. Kat no kagura na ka ni Victor, dumawat ka iti dispensa na. Mapanak si Jibalayda. Kasarita. Victor, agyaman ak tanadaan kamatla. Hay? Ni, apay Dominic? Adda ka di bagam? Adda. Namwak ni Chona. Asiningir na ka ni Nana Iska, iti ininom ta. Wan pare, imay nak siningir. Tadi mo kadumat kayat agbayad. Pasubo ka talaga pare. Saan matakas na? Kanyak naman na si Kati singiran na. Jakton kayat timakidanggay ken kangaginom. Madito galing pare. Saan na kumakagura? Saan kang nagdanag? Isublik tim bayad mo. Saan pare? Bayamon. Nalpas ko na nabayadan. Isublik. Mano ka di amin ti binayadam? 1,200 takaraman ti pulutan. Lukas na. Labit lang. Di tabot lagayan. Oh, dahito ni. Kunak mo tabayamon pare. Nabayad ako. Saan ang mabalin? Masapol nga awatem dahito eh. Tas yak tinangawis king kay di. Dominic. Alam kit din. Oh, dahil
Impisok mo iti bulsa ti kwarta nga yaw awat mo kanyak. Di mo mo't kahit ngawatan, din diretso ko ni Tibulsa. Dominic, di mo to kumangaro din ulitin ti kasyay. Ta nakakasimot ni nanay ka. No saan nga bayad dagiti makautang iti tiyanggena. Wen, santon ama ulit. Gapo iti dayjang inaramid ko, ken panang bayad mo. Kaguran akon ni Chona. Nakadakdakas akon iti imatang na. Jonah, pukawam ko man ti sakit tinakam mo kini Dominic. Tawre ket nagkari, asaan nantun ngol ulitin dagiti mading aramid na. Victor, Insublimit laeng ni Dominic ti imbayad ko kini nanay ka. anya? Agpaiso? O Jonah, kunak asanan nga isubli. Ngem, impabulsa na latamag kanyak. Nasayat no kasta, Victor. Ay na, talaga nagsayat ka. So, kung kunam samad laeng dayta. Kan man, pudno ti bagbagak, Victor. Inispal naktupay kan patay. Ha? Nalagip mo manin dadya apagteng? Pulusasan ko malipatan day jay, Victor. Naruna, itinaramid mo kanya ka mouth-to-mouth resuscitation. Tatang, nakapagsarita kayo kadimat lang ka ni Victor? Uwan anak, Anya kami timbagayo kan kuana. kinidaw ko nga umay to tumulong agparte kan agluto inton kasangay mo. Anya? Nalay ngagluto ni Victor. Tano adag padaya kat isulat ta ti chipkok. Wan tatang. Talaga nga'y sumat ti talent ni Victor. Nalaing nga gluto. Ay na, nagasa ti babae ang maasawa na. Tauray no isuntulatan ti paraluto. Saan mat nga rod ang mabalin tatang? Ta obligasyon ti asawa a babae ti agluto. Sa bagay, Kasmat lang bagbagat ni tatang. Ngano iso ti pakikasawa ah. Swerte ah. nanay. Anya ti tantanamitin mo? Ah? Awan tatang. Ngam. Amoyo? Ad-adda ang magustuhan ni Chona ti ugali ni Victor ngam ni Dominic. Kaputa nasaysaya at ni Victor. Ngam ni Dominic. Mami, amoyo ka di? Nakonsensya mo't lang ni Dominic. Nagbayad mo't lang ka ni Victor. Anya? Nasayat nga rod no kasta, iha. Wen, Mami. Kan nagkari ka no pa'y asan nandun nga ulitin ti madingay na ramit na. Iha. Gagangay laeng nga dadagiti. Disgusto tayo, itipada tayo at tao. Ngam sa bali ni Dominic, Mami. Oh, bako namlaeng ti kasta, taadayo tirik namken kwa na. Kinapudno na. Maburpurtya na kitibagik, Mami. Taurin no nagsaya at ipakpakita kanyak ni Dominic. Kasla, saan lata na saya at dagiti ipakpakita na kanyak? Ang runa dagiti aramid na. Oh, iha, amangan mo't no. Ada pangidasdasigam kan kwa na. Iso adi mo maapresyar dagiti ipakpakita na akinasaya at ken ka. Talaga nga adta. Chona. Apay ana ilabag kamatan. Kuha, Mami. Adda lang amin nalagip ko. Anya tinalagip mo, iha? Ti imbitasyon ni Griselda, may panggap iti kasangay na. Anya? Agpadayada ka no, Mami. Oh, sana dakas. Agmay-may sa nga anak. Naimbag pa ni Tata Damian. Uray no sanda abak nang. Ikalikagom na latamad, tinamnamaan na ang makaparagsak ni Griselda.
Ay na. Sapay ako mata magustuhan ni Criselda. Dahito ikawas aginatang ko nga irigalok ko iti kasangay na. Victor, da ka matitimol. Oh, nandiyan na ginatang mo. Dahito iba tayo paray. Kawas ti babae. Pangtedam. Siyempre, asino kumapay. No saan nga ni Criselda? Anya, isot pangtedam iti date. Wen Dominic. Wow, branded Nanginalakid di. Wen pare, agpaysoan nangina. Ngem pakaragsakak asagutan kay ayatek unay ababay. Naimbag na nakitak ti ginatang ni Victor nga irigalo na kini Criselda. Tadda tinulat ko. Sapay la kumata magustuhan tumadityo na ito'y ginatang ko akawas para kin kuana. Barang no iti panang regalok to kin kuana. Ad dapay asumingad tirig na kanya. Ay na. Nagdagsan kitin ayadag ito'y. Tata, anya tinagyan ti dua adadakkel abag ngayon sang petyo. Ricardo ti pansit, kanti maparti ababoy dagitoy, anak. Anya? Naggatang kayon, tatang? Wan, tainton bigat matan ti kasangay mo. Sa bagay, saan mat siguro ang maperdi dagita? Kadandanimat nga agpayson ti panakausar na. Nay, Adaw mo awag iti cellphone ko. Ni Chona gayem ko, tatang. ay sige, sungbatam nga ro din ti awag na. Ta ipan ko man iti kusina dagitoy ginatgatang ko. Wan, tatang. Hello, Chona friend. Friend, saan ka ba na gumatgatang iti cake mo? Siyak ti gumatang iti cake para iti kasangay mo. Agyaman ak, friend. Talaga nakaimimbag ka unay agayam. Manipod kinaubing datan ti agayam. Kat awan to ti makarakrak iti dayta pa nagayam ta. Wan, friend. Kat agyaman ak unay iti kinasayat mo agayam. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.